Pitat se posla pa jedi. Ajde. Alex! Treba trebam spivati ušak. I kolač. Eto nas komanice. I kolač. Čemu? Vešni kolačić. Može to sve uslika, to je. Ja djecu kupujem crni hljeb. Zašto? Zato što je zdraviji. A ovdje ima pekara. Kila hljeba marka. I da vidiš, ja tu pekara. 5 litija. Evo, ubira. Vidiš? Ubira crni. Da? Ubira da vola, da bijeli, da bledu. Da čista dana, da ovak nakuka. Kila hljeba za marka.